Aurewa maki COVID tai ngoro maiwa no te ongutuare. Kia ora ana, ko atu i te tei aurewa e te marae ora, i te paruru i te iti tangata, i te akamata ki te e tātou, i te tuatau e totoa ke te maki COVID tai ngoro maiwa. Te e i reira te aukara rewa, rewa mākara, rewa renga, rewa muramura, rewa tea e tō rātou au aka marama. Ko te rewa mākara, i hakairo te ia e tangata makimaki me kore, e tangata pakari te ia e nōne ki roto i te ngutuare. Kāre e tangata ia ka tika ia kia tō mauti ki roto i te ngutuare. Ko te rewa renga tōna aiteanga e kua tāpaka i atu te ngutuare ki roto i te ngutuare aka kōtinga. Kua tūkati te ia tangata ki te tai tangata maki COVID e kua aka takake i atu aia me te kātotoa e ki aka nō ia aia ki te ngutuare. Kāre e tangata ia ka tika ia kia tō mauti ki roto i te ngutuare. Rewa muramura. Ko te rewa muramura tōna aiteanga e tangata maki COVID te i roto i te ngutuare e kua ka takake ia te ngutuare. Kāre e tangata ia ka tika ia kia tō mauti ki roto i te ngutuare. Rewa tea. Ko te rewa tea tōna aiteanga e tangata te i roto i te ngutuare e ano nei i te tāte i te neti. Tāniu niu atu i tō opuna kliniki i te pati atu i te tai tauturu me kāre tā mou i te tai rewa tea ki wao i tō au ngutuare kia kitea mai e te aronga anganga o te puna. Aere atu ki runga i te rorowira no te tai waka maramaramanga o onu atu. www.health.gov.ck Me kāre tāni niu atu i runga i te numero e rua, e ono, e a, me kāre, e waru, e kāre, tai, waru. Me korera tāni niu atu i te puna kliniki.